Imoene Chitab Kalenjin ilele nenye. Igere ne Chitab Kalenjin ibotene. Imoene Chitab Kalenjin ilele nenye. Ugezi so Chitab Kalenjin unengengi. Botingengi oni memwawe yenaidul. Kongo mengen koni meteba tige mo. Igere ne Chitab Kalenjin ibotene. Igere ne Chitab. Karibuni Chitab Kalenjin ngebeberwek tugul Jamie kakibwa kora sikibwatchigei kibwatwech notok Joel Arap Kimeta ale igere ne Chitab Kalenjin ibwoti ne Chitab Kalenjin kakibwa eng saishekab koraki ak tetutiet notok kichame igere ne Chitab Kalenjin otokotin biik tugul chakere kakobun takwek cheterchin otokotin eng very special episode number 43 eng betutab rani kiberurotin kitinye tot kabisa nebunu county neo ropta kabisa olimbo county nebo Uasin Gishu county lakini akakomuch eng betutab rani konyo show kichamegei eng emetab Australia alechini karibuni biik tugul angot kidikilel angot kigen ak chi age tugul aneimi akoi itagat ketestai kibagenge kong'ete taunet akoi koikitugate kongoi biik chekaolaikan kongoi biik subscribeni our YouTube ulaikani our page what you watching this show for the first time ko kakisom kityo kaming'inetab kele laikan subscribe on YouTube osea kiprono subscribe na kiwekere ne Chitab Kalenjin ilaikan page asikegrowen pamoja so kongoi biik chok tugul amache kebe moja kwa moja kong'ete emetab Adelaide South Australia akoi emetab America kenyoru Balozi karibu show kongoi osea ako kastoik chok kakasubik chok tugul kimeche kemwa mutyo kosubkei ak musongnotet lakini kaketyem kotko kakeweke ko ni ko tetutieng'ung nebo igere ne Chitab Kalenjin nekimite rani episode number 43 koking'etye kebeberta nebo Sydney eng olimbo Australia ak ketokchigei akoi emetab Kenya ne nguno kemitei taonitab Eldoret ole kakinyorchi taonyo notok kekure Irine Chepchirchir ne kakinyorchi nakimwoe kelen the City of Champions notok ko Uasin Gishu ako taonitab Eldoret. Kokebendi ketesetai ko kaketau nyo ngakesumbuane musongnotet keweksei kora kelen kinyorchine taonit anan county nebo Uasin Gishu ne notok kemwoe kele ye county nekim kabisa ko tinye county ni area nebo 2955.3 km square notok ko kergei ak 1141 square miles tinye population nebo 1.2 million eng census nekibo 2019 county nebo Uasin Gishu kotindoi sub-counties lo ako tindoi wardishek 30 tinye constituencies lo ko chimboit anan kilene county nitok po Uasin Gishu ko ing ng'oliot no kimwoe kele economy ko ng'oliot neo mising ko ng'oliotab agriculture ne notok kabatisiet netinyegei ak nganuk ak bandek so kikere kele chang kabisa kebeberitok tinye industries kou Rivertex ak alak horticulture kora kenyorchin yutok dairy farming komitei mi ng'oliot neo mising sports tourism notok kekure the City of Champions kosubkei ak rwoik chechang chekinyorchin taonit nitok tinye university chemong'ering notok kokonu services chebo university kou Moi University tinye sipitalishek tinye international airport eng kebeberitak ko agere konyo osea kakomanda eng mongen ale kalya ko osea mongen ale tekemi tugul anan ko kongoi osea ko ketesetai kou nitok mitei international airport so kilechinin ngimeche ichuseni ile county ngiro neimeche itebe komale yachen chun tugul lakini maya county nitok po Uasin Gishu ko yoto kakinyorchi taonyo eng betutab rani kou ye kakimwa kemwoe kele tetutienyo ko kechergei kimeche kecher chi age tugul ketieme kisub atindiotab chi ko kongoi Dori Chelagat kakerin ko kisubi atindiotab chi age tugul asikobit kiro kele tos icherage eng or ne ko eng taonyo nebo betutab rani notok Irine Chepchirchir ko kimeche ketachin kele karibu atya kemwa kele oye feel free anan
ujisikie huko nyumbani ak iboisie lugait neigere ile comfortable, kimeche kiboisie Kiingereza, Kiswahili, Kalenjin, ngot komi language age neingen ko sawa kora, lakini nekit ko choto aeng chekebendi keboisie mising kosikobit kocherokis biik. Kisubi atindiongung kongetege ole kikisikyin akoi yeimi nguno asikobit kocherak chi. Ko ku yekibendi ketesetai ko kimutu biik kobun tokwek cheterchin ak boisionik cheterchin. Kimeche kiro ngot komi chi neigere ile yome ketepse anan kisub atindionyi sikocherak chi, imwoiwech, imuchi inyorwech sikobit ketestai. Kityeme kora eng pejit nyo kinde tuguk chekimuchi kenyorchi kelchin kou ng'alekab sukulishek, opportunities chemite yotok imuchi inyorchi pejit nyo. Kou yu kokitinye toot nekobo wikit konye, ko ine kotelelchin anan mi kwagenge nemi board eng universities karibu lo, ako kale chichotok anan kole toonyo sukulinyi komeche biik chetindoi fields chotok tokchingei ng'alekab energy notok nebunu ng'ony nebo soet no kimwoe kele green energy. Ko ngot komi chi neigere ile lyon, imwoiwech sikobit kekonektan amu cheng'e biik akot mi board nebo ng'alechutok, ko kimeche ketachin kele oyie visiten pejit nyo, likean pejit nyo, subscriben, iyokchi chi, lechi chi koker sikobit ketestai tugul. Ko kongoi Eliud Matelong kakerin eng yo, ko ketesetai kouni ko Osea, mongen ale ikere okot ng'o sikobit ketou tetutiet Osea. Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi ing biik tugul chekakoit takwek cheterchin cheisubech ing kebeberwek cheterchin cheisubech ing pejit nyo nebo Igere ne Chitab Kalenjin. Kongoi biik kora cheisubech ing kebeberta nebo YouTube. Kongoi agere biik kobun takwek cheterchin, biik chemi emet ole Adelaide, South Australia, Deno Kirwa, kongoi Deno Sulu ak biik tugul chebo kebeberep emetab Australia, Charles kebeberta nebo olimbo Victoria, Arap Ng'wen emetab olimbo Western Australia, ak agere kora biik kobun takwek chebo olimbo Sydney Australia. Arap Tere, karibu sana all the way from Sydney Australia. Ak biik chok agere Jiri Brenda kale tune in emetab Maltese komi kebeberta nebo Southern Asia and Island. So kongoi biik chok tugul ongotige laikan, kongoi biik chebo kebeberta nebo olimbo Malta ak takwek tugul cheosubech chomi emetab UAE, chemi olimbo Dubai, chomi emetab olimbo America, chomi takwek tugul chebo America. Kakimutu ak toot agenge ne very very special ang safarini, amang'u ale koi kakitou akoi koi kituch ko ijeraksei. Kongoi engineer nenyo nemakimi kobotech kosubkei ak boisiet nekanam. Kongoi engineer ak boisiet neyoe eng olimbo all the way olimbo Florida, ki appreciateni because iwakeni kora ng'alekab musoknotet ak yae boisionik chechang kabisa iro ile kakibwa soet eng oret ne inegei. Ak Manuela Kemboi, one of our team, Evans Keitany, watching live from olimbo Nagoya City. Kongoi chitab olimbo Nagoya City, emetab Japan. Karibu Balozi sikerecogniseni ketesetai Balozi. Kongoi nye Osea, ako kongoi makimi koboto Janet ingano konekit kosubech kora akine, ako inendet toretech sikobit kebwa soet. Engineer nenyo eng kebeberi ko kimeche kemwa kongoi, mami kobotech eng betutab rani kosubkei ak boisionik kou notok ko eku ane ak Osea chekete kwerie tetutiet kunitok akoi kituch eng betutab rani. Kou yu kakimwoiwok yekitar eng yu ketokchinigei emetab France. So king'etie City of Champions akebe mongen kot kebendi Paris anan kibendi ano. Ko emonitok po France ko kakile nevisiteni biik chechang, tourist chechang eng ng'ony komugul. So kitokchinigei undok yeking'etie eng yu. Lakini kokotom keit yotok ketinye inendet Irene ne kakinyoru kele inendet ko no kimwoe kelen perfect hustler. Mi hustler number 1, so komi kora hustlers alake chemengechen. So inendet ko hustler mwenyewe, komeche sikoi kekas. Ko ketou tetutiet Evans Keitany kole isubech kobun olimbo Japan, tatun keitu emetab Japan inye Evans, ko kongoi. Ko Irene kibendi ketou tetutiet ako uu kakimwa kole anan kalechin eku free siboisie lugait neigere ile comfortable sikobit ketestai kou nitok. Abwoti ale kicheroksei ko kakisub atindiongung.
koketou tetutiet ko ole kibetitoi awo atebe tebutik oeng chetai atya kewolchigei kunoto akosea ketestai akoi keit let nebo tetutiet nebo betutab rani. Koketou tetutiet ko kakekas kokatech toonyo nebo betutab rani, kimeche anyun kenai kele toonyo inyendet Irene ko kikisikyin kokwet ingiro atya yutok ietu iwe sukulishek ano eng kokweng'ung Irene, karibu. Anan Irene ko ng'o, kikisikyin ano, atya isomane ano Irene? Mekosoksei Irene, abwoti ale imutenot. Makikosin kora. Karibu Irene. Karibu Irene. Ikase Irene? Okasa? Kokosin nguno testai. Ya, koi testai. Okay. Ing kainaik chu kekurena Irene Chepchirchir Karaoke. Chepchirchir ko kikisikyin Nandi County, ole kile Ndalatka Village. Irene ko kiwa sukul Kapkoria Primary, atya kwa shule ya upili Sirikwa Academy nemi Eldoret Town. Nga kikewal sai makomi Sirikwa ni Borders House sai. Chepchirchir ko lakwet number 6 eng lagok 10, lagok 9 chetindoi sigikchok. Kongoi Irene, so kaimwoiwech ing yo Irene ile anan kemwoiwech akobo family neng'ung kele o lagok 9 eng kemwa ile lakwet number lo anan kele number ata? Yeah, number 6. Number lo Irene. So kimeche kora imwoiwech Irene ile kingietu kotos kimi pichinwek eng ng'alekab ne neibwoti yutok ietu, so kimi pichinwek ko lagok 9 anan kisasawa kasit Irene? Kingabit ane kong'ete mining'atenyu ko kimi pichinwek eng maisha nenyo kingegrowen achek ko ki lagok 9. Ako alechini kongoi sigikchuk amu kiikilgei kot keit ole kimi. Ak angot ole ami sai alechini sigikchuk kongoi amu kikilgei ichek kotait yo mitei eng nguno. Kongoi nye Irene eng kebeberatak. So osea kimeche keweke akoi kebeberta nebo Australia asikobit ketestai kounotok osea. Karibu. Kongoi Irene, ako kongoi Irene amu kaimwawech ile kibunu olimbo Ndalat. Angen ale Ndalat ko areait nechang I think mi tulwet kotam kelen Ndalat ak Kaigat. So kongoi, ameche akoch shout out biik chebunu kebeberatak Ndalat, notok chorwenyu Kevin Kiplagat nekimi kebebereb Adelaide South Australia keyoe boisiet tugul kobunu Ndalat. Kitinye kora tot nekitun ketach wakati nekonyo tetutiet ak en research analyst komi emetab olimbo emetab Germany, notok ko kikure Cleophas akine Cleophas. Mi Cleophas aeng'u, mi nebo Australia komi nebo Germany. Amang'u ale tibwoti balozi ako mi emonindok. So kongoi Ndalat konaat eng tugun chechang. So Irene, ameche kityo moja kwa moja, kongoi bicho ingiani ing yo, ameche kityo laikan oshian show ngot ko kewachini for the first time ishian sikosikyi keityi biik chechang ing kemboutab rani. Kongoi Irene, kemwawech ile kitar primary iwe olimbo high school ne notok ko Sirikwa ako kele kokewal. So mwawech ile ne nekitestai Irene in the process transitioning. Osea ma high school no kiwa uni kiwa something vocational training anan kine? Achakyawe high school, ni secondary school. Okay, so. Yeah. Kongoi. So yeah, secondary. So mwawech Irene, kiune olimbo, kiune somanet imi secondary school, kiwakati nenyun kasomaning secondary school, ko kichang kimi challenges kosubkei. Kiune sukulit nekikibendi akebwone anan kiobe sukulit nekibotebse eng sukul ya kakiker no kure boarding school eng betusiechu. Kiune somanet imi high school Irene?
Okay, kingasomani ane ko kimakoya somanet nga sukul nikyawendi ane ko ki day school ako kyabunu ane olelo kyamenye ole kile Kimumu ward nebo Kiplombe ako kyawendi kongete Kimumu akoi sukul nikyawendi ko kimitei Ponea kiwendi silande ngoino asilongji barak jumba soshani so kichang challenges ochei ako kilo ole kyangete sait 11 karon asait sukul saa 1 so kikorom kio challenges ochei betusiek choto. Ko Irene, kitom koit boda ingele uni koitu boda in anan kele kibune keldo iwendi un si olindok kicheng sukul olotok anan kikukurin ingele kuosea ko kiwo tulwom ng'etunyi so king'ete utaba village akwak in day school kwane ko kiapiman imbo Kisumu tabachinde olotok ko ng'wan sobet nyawe sukulit age nekimi atun atekchigei awe boarding school so kichusen anan kikukurin anan kikele akinye ameche ang'etege olimbo Kaikat anan kele ndalat ing'et ngolotok ile ameche awe oleloo Eldoret kikukurin anan kicheng'oti kityo. Acha makikura cheibocheng'e kityo. Okay, so testai Hosea. Kongoi Irene. Ako kashanyoru ng'olyo kibicheng'e inyegei nga angot kingokoromit koloit ko kimakikere loindo amu kibicheng'e inyegei Irene. Kit age nerube Irene ameche imwawech akwa biik kasubik chok chang biik kora chekisomanie day school the same school much komanoto kimi lakini kiba skulishek che tofauti angot ane ko alumni kiami day school nebo Tulwam ng'etuny ara kitikwaigai ine high school Irene kiti ako kora kingimi high school ko kimeche iyeku ne amu ane ko kingamis sukul alen ameche situn aek daktari lakini kebe ngop ketoroti alaja huyo daktari ko kimakonenyo so kimeche iyeku ne imi sukul Irene. Kingamite sukul kimakomi kiy nabwoti mising lakini kit nekiameche ane kiameche aek soldier nebo army. Kinot kit nekimi akilinyu kong'ete mabwat kiy age kobate notok inegei. So kongoi Irene so abwati Hosea ale ko kimeche iyeku soja inye kimeche mapolisi sabwati ale choba army icheket kimeche cheba army kimeche Kamakut anan kimeche Nairobi anan kimako motoni ole ketokchigei kimeche kityo iyeku inye soja. Chamache kityo aek soja no kityo nikchamache kikasit notok nikchachame kabisa. Ko kikero chi anan kicham kityo ingele mara ngab iker amu kingemi show lakinye kekuroen yap ko kicham kekere biikab kabami kobwone ak Land Rover netinye cheptuiyet nekoi kabisa ibiker ile bas ni nekamach ane kikero chi nebo kokweng'ung nekimite army sile oye kacham anan kikero ne. Kingaker kityongan uniform ak ole machaloi acham not inegei. Ko kongoi nekit kiwe show ku Hosea ak kikeren bandit kikicham kelen beniek anan kikuren ne so kongomachan eng show akolach ngoroik chobo ceremonial ikere bas ile bas kasini nomeche ko Hosea ameche itestai eng yo sikobit awek. Kongoi Irene kongoi kora amu kaimwawech ile kimokchinigei ne ngolimbo koimi high school so moja kwa moja Irene kotikemi high school sikemande from high school ara kitun kotikwaigai ne Irene kitos kitinyoru ata eng high school. Mait ole chang high school kiatropeni form 3. Wow. So matita matar kosubkei ak challenges chekimite gaa ko matar ane sukul kiatropeni form 3. Yes. Ak matestai mamili kyawe ako kityo betuni kachunin ng'alekab painting ata was attend colleges kidogo but matar ane form 4. Wow. Kongoi Irene. So ko in kemwa Irene ile maitar kosubkei
ak ne yani ingele biik alak kobendi kole ye matar amu mara kibit ng'olyo anan kibetyo fees ko ngap so ki amune samaitaitarin form 4 kimetochi form 3 ako king'etar iweke in ole koba Ndalat anan king'etu Eldoret kwak. Kiatropeni school amu kimukomi school fees, ki school fees ki shida ochei kelipan school fees amu kimukomuchigei sigikyuk ako kimi kora lagok chekikisomani tugul, so kiit mahali nekakobichin mising komatamuch kosulda somanenyu ak ko kingamete sukul yotok form 3 ko matebi eng Ndalat, kiatebi kitikin aker ale kakouit maisha nebo Ndalat awe komostab Nairobi ipketebi ak my sister nemiten Nairobi Embakasi. Kikitebi ak my sister for about 2 years. Kinyaweke eng Nairobi nyatebi kitikin kituno manyatebi netya. Oh. So okay, so kongoi nye Irene. So kaiwe Nairobi kenyisiek aeng yemetai form 3 eng yo. Iwe Nairobi bitebi 2 years ko kinyewe Nairobi kotebi ak your sister ko ketoreti your sister anan kile imate itestai ak sukul iyai kasi eng yo anan kiyai ne eng Nairobi kotomo iweke Eldoret. Mami kini chai Nairobi kiamete kotab my sister. So iweke ikeri ile makoli ile saram kotokotebi eng yu kityo ko my sister ni iweke Eldoret manye iweke Ndalat nyinyo Eldoret itebe ano Eldoret anan kinyiwe Ndalat? Kinyatebi kotab my brother lekimenye Langas. Oh, so genyo eng your sister nye otebi ak your brother maiwe Ndalat? Mawe. Ko nyetebi eng yutok itebi kotianit amu kemwa ile kitebi kitikin ko mateiwe Ndalat ako kainyo otebi ak your brother, so kitebi kotianit eng yutok. Kichatebi eng kotab my brother atar 2 months anyoru kasitab petrol station. Ibai ole kile Kangaru eng oretab Ruma. Kasit eng yundo karibu arawek 4. Nyatar arawek 4 anyoru chorwet a friend nenyo nekimanager kikikure Kamau. Kamau ko kibunu Katundu Kamau. So kinyakenege ak Kamau through job na ni friendly ko kitindoi a friend nekibunu Kaulinywan nekikure Patrick Anyere ne kitaktari nebo tuga eng Wasingishu. So kinyakenege ak Kamau akongenkei ak daktari Dr. Kanyere, so hiyo kukutana na kuwa marafiki, tukakutana na Dr. Kanyere na tukaoana. So matebi nga my brother for long, ngele ngotukiatebi for only 6 months. So kele genyoru daktari, genyoru daktari ko introduce engine manager. Yes. Ko tu yano gas station amu kele gemite in petrol station ya gas ko ile harakati za kufanya kazi ko introduce ningolo hiyo roni jino gas eng. No. Okay, tulikuwa na lunch. Tulienda lunch, it was on a Sunday. So gave lunch ya Kamau our manager. Tukiwa lunch huyu rafiki wake ndio pia yakatujoin. Na hapo ndo tukaanza kujuana na kuwa marafiki at first before tujuane zaidi. Okay, so otestai otar lunching, otar lunch o exchange numbers otestai ko unotok. Ko kele ko yutak ab kasi nitok imite ak lunch nekakiyai ni koek kelchin eng inye kolya kele koek chorweng'ung chichitok ni daktari anan kele ne? Yeah. Okay, yakenege kaka introduction tuka exchange contacts, then ketau kityo communicate ngunotak pole mpaka ikafika mahali tukajuana zaidi. So kongoi Irene, so agere ale oye matakeit Ndalat yun, so kakoek yuto bo Eldoret ole kang'etin
amu tebutiet age nekami ko nekakitebe kele tos Irene ne kokikebuken, so agere ketokchinigei yotok yole so kikoik inenen lanjit kai kotanan out kot koek chorwandi koek exchanging telephones ipkoek kapchi, so kikoik nekakere sanem nengunget kakoek karyuk eng yo, so amu katekelen Irene Chepchirchir, so abwoti ale yome keteschi kele karyuk nguno. Yes. Kongoi nya Irene, so agere kakole sawa. So Irene, kaitebi eng yu Eldoret, you know, konyo sandana kake kaokoschine. So Irene ne kokikebuken, itinye family ne nengung nguno Irene, otinye lagok ako omi Eldoret ni. Yeah, atinye lagok aeng, atinye lagok che candidate sai, atinye John Kanyere ak Felicitas Mudhoni che candidate sai chebo kilasit 8. Ko Irene komenye amengune Kimumu, lakini ka olinyo ko Katundu, kibunu che Katundu ole kile Kidungushu. Kongoi Irene, so kaitebi eng Eldoret in Irene ako kakinyorun eng yu, me amune nguno sikemite tetutietab rani ko kakinyoru kele inye ko kiko eng kwenut yu, kaiwe koi ngunget, kainyoru boyongung, otinye lagok che kakoekitu che nguno komite ko candidates, ko kakinyorun mising sikemite tetutiet kele inye ko kenyeiwe kotisalishe. Kinyorchi ano ng'olyondoni amu kateimi gas station, nyotebi ak boyongung, kainyoru boyot komate ile ameche atebe eng gaa, you know, amu sometimes ko ngonyor chito boyot especially ngo ka daktari anan ko ne, kolen chito kaeku housewife kotebe eng gaa korib lagok. So lakini kakinyorun inye koi ipeindenishe eng yu, kinyorchi ano ng'olyondoni ako kabun ano ng'alekab painting eng yu mateiwe tugun alak, kinyorchi ano ng'olyondoni? Kinyutok aketuno eng kenyitab 2006 ko matatestai ng'alekab petrol station, kiamete anyo nyatebi aeku housewife kotanyoru lakwenyu netai eng kenyitab 2007 ak kenyitab 2008 anyoru second born ak arib icheket ai kotoi sukul koba nursery, komjinyo koba sukul ko kiami anegei gaa. Ingwot daktari kasi angetu anege, angetu aker television the whole day, aker ale manyalu, kit naae ko manyalunot. I have to do something. Amu ngoit koskalen ile ameche chebo sabunit, koit koskalen ile ameche chebo kiberitit, aker ale manyalu. Ko ki in that process ko kimite aker kiacheng kasisiek for long sine ko manyoru kasi, kos ni ngumu, menye certificate, metinye tomo college age tugul, metinye any course neimutos ile ingawa bacheng kasi. So nika decide tu ale the only solution ko acheng kasi na amuchi ai eng eunekchuk. Ko kimite kasi nekimite Chepoilel University, ko chawe bosom kasitab mchengo. Ko kingait yundo ko ngiwe kibe kasitab mchengo ko mtu wa mkono, ko metinye kasi ne specific ile ibiyoe kasit ingiro, iwendi kityo bisome kasi amu imeche iyai kasi, imeche rabishek. So kingait yundok awasom kasi kele chami kasi, lakini kasi nemi ko kasit nebo kiun kot nekakoboro. Ko kingait yundok ibayai kasit notok ko chang tugun chekyaker amu kitesetai ketekse fundini, komi chesalishei, kichang fundini chekiyoe kasi keterchin. So kingait yundok kotoi kasitab cleaning, ko kasit nekinam konda mising ko kasitab painting. Kingaker ole soldoi korik ak aker vile nyumba inarembeka ak ole soldoi, nikakuwa interested ale kamache ayai kasini. Ko kingamangu yundo ko kitar kasit eng yundo ak nyekebe Eldoret Cooperative Bank, still nilikuwa nafanya kazi ya cleaning. Nikaendelea hivyo mpaka nikakuwa interested kujua hii kazi sana. Ndio nikakuwa kupenda kazi ya rangi na nikaanza kujifunza kufanya kazi ya rangi.
Ko kongoi nye in Irene. So kam nyeker amu katayuni korik ibikeri leu nekaikai nekesalishe ko kinye iwe kinetegei yoto kimi kasi site anan kinye iwe sukul ile amu kacham ng'olyondoni ko kanyotokchigei ni. Tos mi chi nekiker ile salishe komie sile oye kacham chichi anan kacham ole soldoi chichi kot akamuchi asal asir chichi. Nye iwe training anan kinetegei kapkasi kityo kunot kotinai. Kingotau salishet ko mawe training korok. Kasitab mchengo kebendi for a short time. Iwendi komasi kobek notok, nyiwe komastani kobek notok. So kimi kasit nekimite around ole kiamenye Kimumu. Ako kimite contractor mchaluo. Nika approach jamaa aleji kameche anetkei asal rangik. Ako kameche itoreto. Ngotko mi ole imuchi itoreto, ameche itoreto anai kasitab salishet. Ko kineta man chichoto kikitau kolecho Irene makoi salishe buch mi process. Makoi ngerani kityo akinam teretab rangi akile imeche isalishe acha kolecho kibune process. So kineta ne kolecho kitau korok kesukuani asukuani ketar sukuanishet kolecho sukuan grills atar asukuan grills ipotilitu alatilitu korik akotilitu grills akotilitu inatu talat tugul. Kolecho sasa the next step ko anetin ole kindoitoi undercoat ak ole kifilendoi cracks. So kineta chichoto kotanai 1 2 3 tuguk chekiyae. So kinyikanai ng'alekab rangik kanole rangik chu ko beek, rangik chu ko chebo mwaita. Nyata was awe short colleges atau attendant seminars ak short courses. So mi sukul nebo in ng'alechu kele kinyiwe in seminars ko mi sukul nebo ng'alechutachu chukanye inetkei amu in kou yekemwa man in Irene ko maraisi konayosea kole mi chebo beek, mi rangikab beek, mite chebo mwanik, kindo undercoat, kindo chu tugul chu. So nyene sukul nebo in ng'alechu anan kele kiwe seminars ko kiwe sukul iwe kotianit eng sukulini. Ako kikonu certificate nebo ng'alechuto. Yes, mite certificate. Kiawe sukul RVVTI eng Eldoret. Ako awe for 3 months atar college acha attend na short tunakwanga na short courses seminars. So these seminars kebendi karibu every month or after 2 months for kila kampuni kotindoi kanetishenwa. Kongoi nye Irene. So kaiwe kotinye iwe courses amu kaatkei ko kataimi kityo no kelen kemi kibarua. So iyai chuto kataiuni korik ibikeri ile kawe painting, kanye iwe sukul. Kongoi eng sandana nekiyan kole ara kakoma chepyosenyu kwa courses. Abwoti ale kisapotenin mabwoti ale kinye iwe ileni kakawe kibarua ndem betusiek oeng kailechi mami kibarua ami rani chekilen painting. So itestai ak ng'olyondoni amu kakimwae kunotok Irene amu mising komi biik chekere painting ko kasitab murenik. So abwoti ale mi instances chekiwe inye Irene inyobi ile ameche kokono kasit nebo painting kokerin chito kole kele ng'o nemeche kosalis singemwochi ilechi ane kole kenyo kityongoni ilechi anende no salishei ko mising kokere biik kuyo kasini kobo murenik. Ameche ng'ololchi kwonyik alak chemi yochoe boisionik chengokere kolen mara kobo kwonyik ako ni kobo akere imite eng yo pichainik cho kikere cho imi kasi. So akere kainyo kotibi uniform chebo kasis cho. Ko atkan kora kotos kere biik kolen bo murenik kasini akoiti biik kole bo murenik. Imwochini ne kwonyik ak kijanaek chemite yoche ngap kolen mara komami kasit. Irene. Kit namwachini kwonyik chemengechen anan ko vijana. Kasit ni kazi. Makechagwan kele kasit ni kobo murenik anan kasit ni kobo kwonyik. Mami kit ni kele kasitab murenik anan kasitab kwonyik. Kote kotimuchi akitinye nguvu akitinye interesting ile imeche iyai kasit notok kosuldoi kiy tugul. Chang challenges man, especially in ladies, ko chang challenges. Kere chito kole acha.
manyalu anyone bai kasit nitok kakai katebi nga lakini alejin ane kwanyik cheimuchi komanda ako cheimuchi koyanji sani kwa koba kwaya kasit wakuwe free na wafanye kazi. Kazi ni kazi, wasichakue kazi. Kongoi nya Irene nakimwa kelen hustling abwati ale hustling ni ako mako hustling ni ngunget kakoek kasi ngele kito ko hustling iwendi kibarua nekeyoe ako ikere pichainik eng yo chebo korik chekisal ko osea mongen akere Marion Chepleting akere Chepkoech Prudence Bernard Chepkoech anan Bernard Chepkoech ko ngoi ngakwek tugul kisome kele tolaikan ako shean ko osea mongen ngot itinye ng'olyo nekemeche taiteb eng yo. Kongoi balozi Bitarono, kongoi kora biik chetukosubech eng kemboutab rani kong'ete kangetou akoi saishekab koraki. Kongoi Eliud Matelo, kongoi Dorcas Chelagat, kongoi Brenda Evans Keitan, kongoi Dan Chirchir ameche sikimutu akine besho eng betut agenge is a specialist electrician balozi chito kwa electrician akosubech eng kemboutab rani. Kongoi Dan Chirchir ak boisionik cheiya kabisa all the way from county nimbo Uasin Gishu. Shoine ikere ne chitab Kalenjin ko it's a platform whereby kinetigei kora ak ku safari nebo Irene Chepchirchir. Marion kongoi ak Rolly Sirma Jeli ko chitab Kosirai lakini mitune kebeberta nimbo Western Australia. So ameche ateb Irene kaimwawech at least kiwe ibisoman eng olimbo RVTI. Ameche umuhimu amu kikere kora boisionik chekoiyai imi olimbo industry kikerin angot imi yo. Ameche ing'ololchineiwech chang kijanaek chenga kobirwech simet mi chito kakotar form 4 mi kakotar chito university akokere kole olimbo emetab Kenya anan mashinani komami kasi. Mami kasi kere kale tui tai kabisa eng emetab Kenya. So what's your message eng kijanaek che makere anan kolen chito uye matamuch awo university kawek mwisho nebo sobenyu. Ameche ing'ololchineiwech ak kit kora nameche kora sititeshi ko nebo umuhimu nebo amu kemwa kiwe RVTI ako kiyaate short courses ako koiyai kasit eng muda neo. So ne nebo umuhimu nebo chito for instance kuya itindoi a certificate eng boisioni iyoe ak ing'ololchi kijanaek kora. Karibu Irene. Kit na ameche amwochi vijana chang vijana chemite sang chematindoi kasisiek ko kit na ameche amwochi vijana alechini vijana chang vijana chikosoman tindoi biik certificate chemi ko amami kiy netoreti certificate matketiegei Ko oye akere ka freezen Irene eng yo mongen ale kalya ko kebendi ketesetai kouni ko Irene akere ke freezen eng yo. Chekebendi polytechnic ako mitei angot alake chemasapos keba polytechnic anan ko keba college asinyoru kasi. Chang kasisiek abechini vijana motebi ole mami kasisiek amechakwan kasi. Chang angot kasitab ukulima pia ni kazi. Hata kazi ya oga, hata kazi ya kuosha magari ni kazi. As long as unapata mapato, hiyo ni kazi na ufurahie. Ukifurahia hiyo kazi, utafanikiwa. Hata kama ni kazi ya makanga, hiyo ni kazi. Ufanye kwa bidii na uwe na heshima, utafika mbali. Chang chikikopun olelo, chang biik chekisoman ako makisir kasi. Ako ngiro saa hiyo lemite, ko biik chebo maana. Ko Irene, kaimwaiwech Irene, so ng'olyondoni kaiwe sukul ibi certificate nebo ng'alekab painting. Ameche ateb Irene ale tos mi chi nekonin inye motisha eng ng'alechu ngiker painting amu ichome kasit neng'ung'et ako ngot koker chi ngot kakoker chi inoe ine kikonin quotation nebo prices like inoe ine ile yome osea amu ngot kotekse osea komeche kocheng iwendi ibikere kot simwa ile prices kochu anan chuseni ng'o in paintings chu anan mwaun kityongon
ichuse ni itoret ose amu mara komengen kalas kole namegei en yong ni ko inyendet ne itoreti kinetkei ng'alechu tugul ako ng'o ne motivated ninyi ng'o ne konin motisha sile kiacham kasini nyu. Irene. Yes. Chang biik che kona motisha, chang biik che wananicheer ni endelee na hii safari, wako wengi, like my family, like my friends, wako wengi wananipea motisha niendelee na hii kazi. Ko ng'alekab quotation ko ngokura ngiguranye anan ngokura osea. Wendi akoi baker kot ale tia kot akoibe rangi chetya ako kotin kou ne tos ki kararan kot tindoi cracks anan une kichob komye fundinik anan mi lekemeche kerekebishan ko lazima awo akoi yundok asiboker ole u kot atya ko ngotko tindoi kasoro koyotok amwachini mwenyewe alechini kot kemeche ketar kuni asikobit konyo nyande rangik atya kojas quotation. Nikakochi quotation ko ng'alekab rangik biik chechang komengen akobo rangik. Biik chechang kolechin chusenwa rangik anan kolechin ochusenak mama watoto rangik. Sana biik che boisiek chechang ko kochin chepyosok kwak kochusenchi rangik amu kokaitech kot ni mwanaume sasa nyumba ni ya mama. Sasa ile imekamilika nyumba ni ya mama. Inene lejinen kameche sitting room kinda kuni, kameche kitchen kinda kuni, ko hiyo inatoka kwa mama. So ngokakokona kasit ametachini mama kuchusen kalas anan ketoret ketua kechusen kalas ak the wife. Ko in Irene kaimwaiwech kaiwe kongoi amu iwendi akoi site ichusen kokon chito kolejin ochusen kalas kuni itoret sikobit imwochi. Iyoe boisionik kityo anan kakekonin kot kesir biik anan iyoe kityo ngoni bitar ng'alekab kot so kesir biik alak eng boisionik ng'ung anan to koinyege ne iyosoleni? Irene. Kasit ko maae kityo. Kasit ko maae kityo ngon atinye kijanaek 5 che kiyae kasit tugul, kiyae kasit pamoja, kiyai kasit tugul karibu kenyisiek 10 chikosirto. Kemi tugul kibagenge. Ichek akichek ko fundinik ako ichek konyoru kasisiek alak chechwak kora. So nga asolen akanyoru kot nipo sale akure icheket alechini mi kot akebendi tugul. Kergei ngolo anan konekit kemi tugul kibagenge. Atinye kijanaek 5. So ngile itinye kijanaek 5 ko chekisir anan cheikochini kibarua so kele inome contract so koschine ilipan bichutok anan lion? Ya nganam contract ko fundinik makoi sir fundi ile kiasir fundi koek neng'ung'et. Amu kasitab rangik keyoe arawani. Next month ko mami kasit. That next month yekiamunyi inye kotindoi fundi age kasit. So mesire bichu koek permanent. Hawa watu ni wale watu mnafanya nao pamoja lakini unawalipa kisiku. Ko Irene, anguno ngot ko mami painting iyoe ne? Ngot ngele amu kiyoe ak bichu kenyisiek 10 aya ngot kotomo kesolis kenyoru kot nemeche kesal ako tom kesolis. Ko ne age ne iyoe anan iribe kityo ko koit wakati nekisolishe? Irene. Ki eng tai kenyisiek 4 chikosirto ko kijamageni atya after some time ikafika mahali my husband alipass. Ko kingopasan my husband ayat business nipo cereals. Nikafanya for around 1 year ikaanguka tena. So nikaachana na hiyo business. Nikajaribu business ya kuuza manguo ikaanguka tena amu anege na struggle ni matinye toretindet so nganget business inaanguka so nikiamusha inaanguka
So mali sahi imefika nakaa nikingojea kazi ya painting, na kama hakuna ndangoja ifike. So kongoi ako mutyo kele kisirto boyongung anan kemwa ne? Ko mutyo ako kongoi amu ikiligei eng boisionik chuto iyoe. Ako osea site iborwech pichainik che solishei inendet Irene asikobit kiro kaker isole korik chu mengech anan iwendi kotinyoru kora ngot kekonin ngele kawo osea kotech sukulit anan komeche kotech sipitalit isole ibitar anan ibo korik kityo chekimenye ko residentials Irene? Asala angot ndekona ghorofa netindoi ghorofaishek 20 asale batar. Bas kongoi nya Irene amu kararan ngot kaimuchi isal akot ghorofaishek 10 20 ko kekere kele kongoi amu meiwei akot cho kikure heights, iwendi ilany barak olini akere kemin gasit eng yo sikotokoborwech osea. Ko osea mongen ale itinye tebut ne eng yo cheisube ko osea. Osea mongen ale kalia uni muted anan ne? Kongoi Balozi Peter, kongoi Irene kabisa. Kemwawech Irene ile kityem mung'areshek chechang kabisa ako kingityem age kotanui itou ityem age akotanui. Irene amang'u ale komi biik chekakosubech kora ako meche much kakole chito karo Irene komi kokakolany ang'o matau kasini. So what is ne neimwochini chi probably status ingen ile ngabiro kito ile ngot komi Irene akwai painting. So ameche boto ak kit age kora Irene ko inyorundoi ano customaek cheisalchini kot iboisie or ne anan nyorunden ano biik amu koitabanu this industry for more than 10 years ako much koekundo ano chi customayat ng'ung biik chemuch kosubech eng kemboutab rani? Olanyorundoi ane kasitab painting ko atinye biik chekiasalchi korikwak, biik cheu Cleopas Kigen ko among chekiasalchi korik, ko amu kiasalchi kot Cleopas ako tindoi Cleopas chorwenyi age ako kiboiboichi kasinyu kolechin chorwenyi mitei lakwa nesale korik kotepkunya kuni. So atinye biik chechang chekiayochi kasisiek ko ichek chemaketonwo my painting ako mitei contractors kora chikayoe kasit tugul kokono kasisiek kora. Kongoi Irene, kongoi bicho job koun referral koboru kole asochi referral chito anan arifan chito nekaiwo boisiet kokai boisiet nekararan. So amu notok ko itawei kongoi bichotok tugul. Tebutiet age Irene nameche tateb ko ingen ile ngap ko kiayoe mung'aret kiami pikipikit alyon so ngap ko mi a challenge probably angot neu nebo ilyochini biik chemuch yochi kasit atikochut sokek. Ingen ile ngap kokorom kasit ngap komuch kaisalchi chito okoshine so tun baadaye konyo chito kole acha Irene uyo quotation chu anan rangichu kilya ngokakoit situation neu notok ko ne neyoe Irene? Ngoit challenges neu notok ko mami ki neitoi client amu kasinyo korok ko mami olosire agreement mami agreement. So kasinyo kityo ko ngiit feel ong'ololchine ak customer okoshine beit neliponeni okoshine rangik. So ko ngoit mahali nikere kole mameche kolipanin ko mami ki neitoi, mami ki neimuchi ite that client amu makoi angot ile kabaistakan amu uni makoi amu mami ki neiboru kole kikokoshine ak chichotok. So imetoi kityo unamwachia Mwenyezi Mungu hakuna vile utafanya. So Irene amune simesir contract ak chito ile okay kakekoschine kuni ndesire kartasi ya ile okay kakekoschine kuni komi ubaya ne simutai sikotoretin anan ako ilechini chito konde down payment anan achicha?
Irene. Magoi ai kunoto kesir agreement amu it's another way unapoteza clients. Kere kuya metrustani. Kongoi kaui kasit lakini ngano ko abwati ale ite wakati ne lazima kesir contract amu kerge kono kimenye amu yenyo komeny chito ko tena neng'ung'et kemwoe kelen das contract kouni akuni lakini kotom keit yotok ngot kotom konai biik kyok ko kotokokorom kasit lakini kibendi kotatun keit yotok ko Hosea mangen ko koteitinye tebut eng yo nebo Irene. Kongoi kora biik cheisubech kemboutab rani ngotitinye kot anan ngotitinye komasokoi kekotoroti Irene akimeche sikekon showcase boisiet nekikwai Irene kabisa. I'm sure oiku encourage oiku motivated amu akimeche sikiborwok. So akere chi nekakosir kekure Jiri Brenda mi olimbo Maltese kaletel to create a page we like and share. Kongoi ngabwatutyono Jiri Brenda ameche oshean kora show nebo betutab rani ngot komi chi nemakchingei kesolchi konyi olimbo mashinani ko ni kitinye lakwetab nyumbani ngakiset kotokyigei olin kekere kele yoe boisiet kabisa neo. So Irene ameche kityo tatebenin tebutiet agenge. Probably Irene angen ale imi on a town setup, imi townit competitive town komachang biik ako chitugul akine koborchingei kora ole nyorundoi customaek anan so ngap inguni Irene like ameche like ndakilen inguni ndabitu for instance possible like ongalal ako iwe inyoru ku county yatinye boisionik county anan ko sikekonin kikwait situation anan kinyoru boisionik che uchotok chemuch bisal olimbo county ano olin amu much komi biik kora cheisubech cheyoe boisiet eng county anan komuch komi chi nemuch tatun koityi angot this video ini eng wakati age. Karibu Irene. Imukakse kitambo ufike pale kwa county ni ngumu sana. Ingiitundo kolejinen biikab county kitinye biik chok chesalwe gore. Lakini sita give up. I'll try my best. Kongoi Hosea maraisi keit county so itaunono korok siwe county so biikab county at least oyat korkotik amu araran kora mara kolen kitinye biik chok anan kachiji ko maybe ko sole sikobit kokon netoreti biik alak lakini ko tatun ite yotok ko ui keit county Hosea ko Chepchirchir ko ing ng'alechu tugul chu igere imeche itano ing ng'alekab salisiet. Kemwa ile kitou boisiet nin age komakonam notok kinyo ko agere ale koite biik ing industry neb salisiet 14 years nekit nguno kemwoe kele koieku veteran ako inai uindo challenges chebo ng'alekab salisiet. Igere imeche itano ak salisioning'ung, igere ile tos iwe kotit yetya Irene? Eng kasitab salisiet ameche eng kenyisiek chemi tai yo ko kait mali eng toretetab Mungu kotokona Mungu kimnatet kotachikte kitegen amu bendi akichek kenyisiek ngobendi kenyisiek kotesetai borto akine makomuche kasit. So eng kenyisiek alak chemi tai yo ngele kenyisiek karibu 10 chamokchinigei eng tai ko toretetab Mungu ameche kotoreto Mungu ayat ki neu hardware. Nikayat ki neu hardware ko nganyoru ku painting atinye kijanaek choyote koba field but kit nameche ane sai nagere eng tai yun ameche ale tayat hardware. Kongoi nye Irene, so yikayat hardware ko nebo ng'alekab rangik atya ichop kampunit kong'et kampunit notok isir biik che ngitinye nyokwale rangik oling'ung'et iyokte kijanaek kosal kot. So kimakun chemyach inye Irene imukakse tukchu tugul akemagun chemyach yeiwendi itesetai ak boisionichu. Ko Hosea mongen agere biik cheisubech ko kakomwa kakole alake ngolo resilient lady ko kongoi amu
muitaet notok iwendi tesetai lagok eng sukul ak boisionik chu yoe chu ak imi industry noton ne cham komwoe biik kole bo murenik lakini koinyo ako iyosolen yu nekit kou ye kakamwa ale iyasala mwenyewe amu koinyo ak inam kasini murenik ako mitei tugul ako kaitestai ak ikose kora ikose tegroen asiwe kotetun koek an industry neisire biik asiyoktoi ak iyat kora hardware nenyokwole biik rangik amu kielewan rangik. Kameche kora kotei ng'ololchineiwech kora biik anan ko kwonyik kwa mfano amu Irene ngwo chi kot kobit ochonyo kuni kemwa ile kainyoru sandet otestai kobit ochonyo ilusen lakini maigiven up ak iwendi tesetai. Ameche tei ng'ololchi cho kikure single ladies kora chemitei chengokakwo ko given up chito kole bas katelel eng yu ara katokone. So ameche ing'ololchi biik cheu chotok imwochi ilechi ne neoin inye sikotei testai despite ng'alechu tugul chu mitei ko ne neoin inye nekonin sikobit itestai kikilgei ak ing'ololchineiwek kwonyik chemi yo chemara ko single ladies akichek. So imwochini ne Irene? Kit nameche namwochini single ladies safarit single lady, hii kitu single lady ni ngumu sana, si rahisi, marahisi kuyaipwotin biik, ni kitu ngumu sana. So single lady chechang kongen oleu maisha, ingen oleu maisha ya kuwa single lady. So alechini single ladies kokilgei kwai kit neimuch nekere kole chame sobondanyi. Chang tuguk cheimuchi kwai single ladies eng sang yun amu ye makyai kasisiek. Kere for example sahi young ladies imuch itinye man boyot, ana kusupport kila kitu, lakini inafika mahali amu mengen mutai, mengen oleu karon, ko imuch kwa kosirta chichi, ko ngosirta chichi ne tos iyai sikosopcho lagok asisop akinye asitonon iegu chi amu yekakwa chichi ko i baba ak mama, lazima itonon iegu strong, lazima istrugglen asikobit kosomonso lagok ak kwamis lagok akolachgei. Yeme strugglen ko puch maisha yako itaribika. That is why binyoru most ladies kojoinen ng'alekab maiwek, kakoek bokitiot chito makosomondos lagok. So kinamwachini single alechini ongikilgei single ladies, mami ki netemenech, mami nikelen ni ko kasitab murenik obwa kikilgei. Angot ndamemeche inyonye kasitab mchengo, mi kasisiek chechang imuch angot ibai ngokaik, ngot komi olimenye ibai ngokaik, ngot komitei biashara neimuch iyat business sikobit ketoret lagokcho. Kongoi nye Irene, kongoi. Kabwoti ale kakokas single ladies chemi yo yebit ng'olyo kolyon ko kikilgei eng tukchu tugul. Nebo komonut kui kemwa Irene ko kuskong ak iker vocational schools cho mitei yo komi boroinwek yotok ngomami kasi iyai notok, ngiwe mbar iyai komie ak ichulchigei ak ituchigei iyai kot kosulda ng'olyo neketou. Ko Osea, mongen ngot itinye tebutik anan ngot ko kakoteb biik tebutik ketestai asikobit kebendi ketoroti tetutiet eng betutab rani ko Osea. Ko ya tugul asome Osea iborwech boisionikab inendet Irene asingyakiweke kepker ngot tokomi tebutik alake Irene. So Kongoi balozi Bitarono, kongoi biik chokere kosubech eng kemboutab rani, kongoi akere biik chekesubech kong'ete taunet akoi saisiekab kora kikiwechi, kongoi kabisa. Akere Noah Chepkok ale well done, they say refer a friend for a friend. Kongoi Noah Chepkok eng ole imi. Ameche ngingen chi angen ale chang biik ngingen chi netekse ngola ameche itakan eng kemboutab rani, itakan sikoityi sikemaketan chepkametin yo kora sikonyor boisiet ako at least sikotestai eng boisioni at least siko fulfillen dreams chemokchingei anan kit age tugul. Noah Kiplimo Cherumbas, kongoi. Ameche iro boisionik chekikwai Irene at least tiketestai kong'ete yotok.
Kalenjin ilele nenye. Igere ne Chitab Kalenjin ibote ne. Imoe ne Chitab Kalenjin ilele nenye. Ugezi so Chitab Kalenjin unengengi. Botingengi onime mwawe yenaitul. Kongo mengen onime teba tige mwaun. Igere ne Chitab Kalenjin ibote nenye. Igere ne Chitab Kalenjin ibote ne. Imoe ne Chitab Kalenjin ilele nenye. Karibuni. Kongoi nyeosea ko cho kokikere ko pichainik anan korik chekimuch kosal chepkametinyo ako kuye kakimwa ko chang boisionik cheimuche keyai eng olobo gaa kakimwoe kele okot ngiwe koti mataitestai eng sukul ko mat komein mo anan itou boisio ak itestai ak ispecializen imuchi kora iib courses cheimukoksei. Kakinyoru chepkametinyo inendet Irene ko kiwo ngomiu koit form 3 kouit sobet kometo sukul eng yemeto nyokotebi eng yu kotoi kora kotestai ak koib courses kotko nguno kosalisie kuno kero pichainik ko kimeche kemakun chemyach inye Irene yeiwendi itesetai. Irene, amu imite ako ngot kemeche kenyorun, ngot komeche konyorun chi ngot ko interested chi nekakotech kot akomeche kesolchi kebendi ano, kikure nambarishek ingircho ko Irene sikobit kenyorun. Ako yenyoru nambarini komebir atya bir kokengete imeche kesolun kot anan imeche irifonchi chito kesal kot. So Irene, ngot imuchi imwochi chi ngot komeche konyorun komyeno, otinye office anan kibirun kityo eng simo? Ngomeche chito konyorwo kobirwo simet direct. Ko namba chebo simet ko 0712 052 655. Teget yugany. 0712 052 655. Kongoi nye Irene ko iwendi emeche inyoru inendet Irene noto ko salindet nesale korik ako kakikas eng yo kele ine komuche kosal okot ngitinye koroba 10 anan ko 20 kosale kot kotar korichoto. Ngitinye sukul, ngitinye sipitali, ngitinye kot kawaida komuche kosalun Irene. Nambarit ko 0712 052 655. Bir simet yemeche kesolun kot, mebir simet ko ka story. Ko kimeche kemwa kongoi amu noto ko kemakun chemyach Irene yeiwendi itesetai ak boisionitoni. Ko osea mongen kotitinye tebutik eng yo, netinye tebut follow up ko ngoto kakosirchi imwoiwech asikobit ketestai. Kakikas kele referral mising netegemeane inendet. Ngimuchi icheng chorwa imwochi ilechi uni asikobit kotestai kounoto. Kongoi ngakwek tugul chekikomuch kosolwo kot inendet Irene, lakwetab gaa, ako kongoi eng biik chemite kebeberta nimbo Australia nekit kinyarifan komwochi ko chito neikaundenion nengikochi komokochut sogek kokoi kotarun kong'ung okot matin koilo. Ko kongoi nye Irene, kimakun chemyach yeiwendi itesetai kouni. Ko osea mongen kotinye tebut kemeche sikeweke osea. Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi biik tugul chekaingian show eng betutab rani, kongoi biik chekakosir comments kabisa kale Irene does a great job, affordable price, a quality work, a true resilient lady. Huyo ni mwanamke bomba, future painting industry is female. Kongoi. Akigen with a very good mini kabisa. Affordable ako chito ne ngalali ko chito neki kobauriani eng boisiet nekikwachi Irene. So tebut age Irene kongeshian
pichait ak ongeshean photo nengung kele kitinye tot nyone Irene, kochang biik chekomeche konai kora kole tos angap ako kot anan komeche kotech kotos irekomendanchi amu much ingen komi pundinik alake chekikwai boisionik chekararan boisiet neu neunye. So tos irekomendan anan tos irifaan chito to fundi ngotameche ane fundiyot anan ameche plumber anan ameche kotom koit keai painting kotos itindoi biik ing mind chemuch irifaan ako tos kikwai boisionik mutai keteche kot kelen iit oli kong'eat kasit. So itindoi bichotok Irene anan itinye connection? Yeah, atinye connection amu chang fundinik chekikiyai kasit tugul kenyisiek chotaman ko chang contractors changen ale ae kasisiek chekororonen. So ngimache chito naun kazi either ya kwanza mchengo ya plumber hata mpaka ya stima, niko na connection, nitakudirect. Nakwambia huyu ni fundi mzuri cause tumekaa nao kwa field na nawajua wote wenye tunafanya kazi pamoja. So kunao in case mtu akitaka anaweza nicall na nitamdirect kwa contractor mzuri mwenye atamfanyia kazi mzuri. Kongoi Irene, kongoi kabisa. Chicho kokateb at least kokakokas Irene, at least kora kotoretin kokonin chekikuren opinion. Yani ngimeche itech kot kora ko ngap kemwaun hesabuk chemanamegei komuch icheng Irene asikotoretin amait ipitou boisiet nimbo painting. So kit age Irene ameche kityo as a follow up question ko ameche kora Irene akot probably koticherwech ko akere angot ing emoni bo Australia ko biik cheyoe painting ko biik cheyoe painting kabisa ko chepkondok kabisa chepkondok chemi barak kabisa. Ameche kora ak biik olimbo emetab Kenya kolen kotikiro painting kekere painting kuyo kasit nemalyon. Ameche kora ating'ololchineiwech biik kelechi ngokonin boisiet komatkosich wasiwasi amatkoro kora kole boisioni komakoi komie kot koit ole standard nemaktaat. So Irene. Karibu Irene. Agere uyo Siketi swali. Akatebe kityo Irene, ameche kityo itwasa follow up question, ameche alechi chi age tugul ne much komi emetab Kenya, emotinwechu tugul boisiet for instance kokakokonin boisiet age tugul komatkosich no kikure doubteni kole uyo boisioni makoi lia. So experience chekoiyai ko kenyisiek 10 ako boisieng'ung kokakiro from angot nini kwoldoakse boisieng'ung. So ameche kora ibwotchineiwech biik chetikomiyo ilechi oye ami yu ako Irene akayoe boisiet ako ngikono boisiet komakoi isich wasiwasi. Kameche alechi biikchok chebo Kalenjin, Irene ko chito nesalishe ama salishe inegei kele name kityo brushit akosal kot. Mi chang tuguk chekayoe, mitei chekele special effect, mi chekele skimming, mi chekele rough and tough, mi chekele deco. So tunafanya kazi mingi. Ae kazi neo ako Irene ni mtu mwaminifu. Ukinipea kazi hauta regret. Ako kameche kit nekameche amwachi biik chakora chebo Kalenjin ongiinwan lagokchok. Ongiinwan lagokab gaa amu ngapiwe iit field, ngitunde field ko client kakokur biik nyokwai quotation biik karibu 5. Ako ngipiyai quotation kotoi kolen acha uni kaikai lakwenin bo sang amu uni kaikai inendet. Acha kaikai ongilong'u lagokchok amu yemakitoret lagokchok chebo gaa toreti ng'o nemachek. Not Kalenjin. Ongiinwan lagokchok especially vijana chenye wamefanya kazi ndogo ndogo. Kongoi nya Irene onakimwoe kelen ongisach kosache gaa. So chi age tugul neimi yo akikere meche keyai boisio, meche keyai ne ko ongikinyigis Cherop, ongetoret lagokchok, ongikochi boisionik. Ko Irene, chang boisionik iman kuye kemwa, kwa mfano mi ng'alekab landscaping, meche keyai landscaping, tomo konai biik maana nebo keyai landscaping, bendi biik
matin ko kiektilwa komagere kole kimuchi keya landscaping. So chang boisionik chemite chobo landscaping, ketil akot suswek, keyai tukyo tugul. Ko choto ko kosisiek, kuye kemwa Irene ile kazi ne kazi. Ko kongoi amu kecherwech neranik ile ongemete no kichaguani boisionik, imuchi ko kiwe sukul lakini imuchi itanan ak iyai boisio nemamitei amu makitinye landscapers chetya, lakini mi boisionotok ako ngiyai boisiet nekararan kotogu kuyo kakiker inye Irene. Ko kimeche kemakun chemyach Irene yeiwendi tesetai, kimeche kemakun ikilgei kotit yo kemwoe, yo kelen imeche kotichop company ng'ung notok netokchingei inyoru no kile hardwire, so koek inyendet neialdoi rangik ak itinye biik ko kaiformen company. So ui kimakun chemyach, ui kotiformen company eng yekaiformen ichop hardwire nang'ung ak isir biik kora sikobit kotoretin eng boisionik cheu chu. Ko Osea, ameche koteimwoiwech cheisubech asinyekeweke nyeketarate tetutiet eng betutab rani. Osea. Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi biik tugul chekesubech kong'ete kangetou, ako kongoi kora biik chetukoityin programini eng kemboutab rani. Kiwechi kongoi kora akere Ayabei Bridget, kongoi Irene, kongoi kala Ayabei Bridget, kale kongoi Irene, wish you all the best. Kongoi Ayabei Bridget komi tune kebeberta nebo olimbo Saudi Arabia. Ayabei, ngotingen chi nemi olimbo Saudi Arabia nemeche kesolchi kot ang olimbo kebeberta nimbo Baringo ak kebeberwek tugul ilechi kityo kitinye chi nekikure Irene Chepchirchir. Boisiet kabisa. Chumba Ian, kongoi Ian Kiptoo, arap Kapcharija mwenyewe kosubech eng kemboutab rani, Victor Jeruyot chomite eng kebeberwek chomi ak biik chekomi ketou program nenyo akoi saisiekab koraki. Kongoi akere kora Moses, kongoi eng kebeberta neimi ak bichu tugul chekami kong'ete ketou akoi saisiekab koraki, ak biik kora chetipkoityin programini, Marion, angot ko Pilo, Role Sirma ak chi tugul neka atuneni eng kemboutab rani. Kiwechi kongoi kabisa ako kakokerchigei akweke kole kibwotwech arap Kimeto akole ikere ne chito akobo ra kakimutwa ak Irene ako kakiro boisiet na Irene kong'ete olimbo county nebo Uasin Gishu, ama county nebo Uasin Gishu inegei, counties chechang kabisa, ako kikomuch kora kobuilden network kora nebo biik taman. So ongetestai kelaikan, ongetestai kesubscriben, ongetestai kepromoten kole kamwaita inegei kole oye ongiro lagokchok chebo nyumbani. Karibu Balozi. Kongoi nye Osea, kongoi kokebendi ketoroti tetutiet eng betutab ra kou ye kikimwa, ko kityeme kecheng biikchok sikecheng boisionik choe kou no kimwoe kele kazi ne kazi. Kimeche kocherin boisietab chi asimamein mugulel anan mamein mo kokabit ng'olyo iro ile kechop kiyotok ak ichop koek kazi ne imuchi kotoretin. Takebendi kecheng'e biikchok eng ole mi, takebendi kecheng'e cheplagok, takebendi kecheng'e okot chi neiune kari sikomwoiwech kole kasit ni, simakichaguani boisionik. Okot biik chebute chaik, biik cheyoe ne, ko kasit notok ko kasit kora nekikose takinet biik. Takecheng'e kora biik chemi bodaboda komwoiwech kole oitono boisionik. Ko Osea kicham imitei ko ki alumni nebo ng'alechotok, ko kibendi kecheng'oti bichu sikiro kele biik chok kwae ne ak kenyorchi kelchine boisio nekabit. Ko kebendi ketoroti tetutiet Osea, ko mongen kameche imwoiwech ile eng ng'alechu takeaways chekainyoru ko kainetegei ne ng'alekab inendet Irene asikobit nyekeweke kikochi komwoiwech ng'alekchik chebo let. Ko Osea. Kongoi Balozi Peter Rono, jamwa Balozi amakibe mwa takeaway jamwa Balozi kotabwoti kora neranik tugul muy kobunu chi county nebo Uasin Gishu. Akere kitoi program county nebo Uasin Gishu Balozi, kikomut lagok battalion netai chekikomuch koba kebeberta nebo olimbo Finland ko providen icheket financial statement ako lagochotok kinyor visa successful akomi Finland, akomi phase 2 nebo that program kotesetai. Ameche kityo abwoti alech Balozi kila kitu ngekon kotinye deadline. Akere nini nakashare na advertisement nebo lagok
chekimoche kotokyigei kebeberta nebo Finland. Lagok chepkoyoe Bachelor of Nursing, ipkoyoe Bachelor of Degree in Physiotherapy, Diploma in Nursing, Practical Nurse, Welding courses. Akobendi kebeberta nebo Finland. Application must have attained a minimum grade of D+ in KCSE and must be a resident of Uasin Gishu. All application to be submitted to the Office of Chief Officer, Youth Affairs, Gender and Sports, KVDA, 11th floor, not later than 15 October. Tarik 15 arawetab taman. Chi age tugul nemuch angot chi nemoche kwai welding course kebeberta. So submitten the application lagok anan neranik chobunu kebeberwechotok bo olimbo Uasin Gishu. Akelen kongoi governor nebo Uasin Gishu County with that a great initiative. So chi age tugul wale kocham kemwoitoi oiye meken akoi betunotok situn ilo anan tun ile baadaye after betusiek 20 ile oiye kiakere kikoshianini kila kitu kotinye deadline. So kakaib nafasi nikeboisie this platform kora kibwotyi neranik. Osea kuye kemwa Osea bendi biik chok nyekakobek deadline kole somwa matingi kobek deadline kotekesome ne mami kit nekesome ko kakobek deadline. Kimeche kinyit tukchu ako kuye kemwa Osea emetab Finland ko kararan nga ngoit winter koimeni ako osno lakini myach biik korono. So yameny Finland emet ne kararan kabisa ako chome biikab emetab Kenya ak biik che tuen. So igere ile kararan emoni. Ko kongoi governor nebo Uasin Gishu, kongoi biikab Uasin Gishu koib initiative notok akonam biik koba kwai cho kimwoe kelen skilled courses. So cheu cho kilen plumbers, kimeche electricians. So tukchoto tugul cho ko mokotin ako kimeche kesom biik shosub ng'oliotab deadline mekanyo kakobekit nye ile osomwa kokeny anan ile kikakas. So kaikas ile tarik 15 ko deadline. So meche iyokche kotom koit yotok sikobit ketestai. Ko Osea koteitesetai eng yo. Kongoi balozi, kongoi ak biik tugul chekesubechin kemboutab rani. Kanetege ng'alek chechang. Irene netai ko kasi ni kasi, ako nerube kora mesas chi boisiet. Ngokaitau boisiet, iyai boisiet ak icham boisiet neiyoe amu service to the industry for 10 years. Komakoi iyoe chi no kimoichome boisionotok, much iwe ngot ko kenyit netai ichut sakek. So ak kit age kora ngiyai boisiet iyai kuyo iyochinigei, ani kuyo neng'ung boisiet amu cheu achek anan biik chechang chemi emotinwekab sang komakimi ground. Kakitrustan chito ak boisiet, ketrustan chito ak chepkondokuk ilechi oiye kaikai tekwo anan ko fundiyot. So nget keyai kasit ne substandard balozi ko kenyoru hasaresiek chechang kabisa anan komi much ikochi chito boisiet ilechi oiye simitiek ata, much kinde simitiek nekata simitiek 10 kinde simitiek 5. So mutai itech kot, ngotko itore kot ko kakong'e olin. So ko kit nekanyoru Irene ko honesty ak boisiet noe. Ngolechin kwaun boisiet akotoretin kora komwaun kolechin oiye kakikaranganin. Ngap at times komuch kokaranganin your relatives, chitab kokwet, chitab ng'o, lakini kit nekanyoru Irene ko ongeu honesty eng boisionik chekiyoe ak iyai eng muguleldo agenge. Kit age nekanyoru Irene kora ko ikere Irene ko chi nechere biik, cheregei ak kikocher biik angot chechang. Ng'ololchi angot widows eng kemboutab rani kolech at least angot as a widow ikilgei kora sikosikyi lagokuk. So Irene kanetege ane personally ale chi ne focusani ako kere tai. Kit age kora ko planani ahead Irene. Akikere kakobwat kole what one day one time koite betut nemamuchi tanam brashit. Amu brashit inome koite wakati kokere ile kora mami comfort zone ibwotin kenyisiek chemi tai yo kole kotinye inendet hardware. So ikere ile groweni eng boisienyi. So akanetege notok. Nebo let kora Irene ko through referrals chekianyoru anan through referral. Ngorifanin chito ko makito ne rahisi. Ako refanin chito amu ngotau process keteche kot akoi koib ketore visa lep kelion everything ko inetigei chito angot mwenyewe through the communication ak customer through boisiet ngikochi. Komi bundiyot neikochini boisiet
kondoitae chepkondok ak konam boisionik karibu 20 simutai koyakun biik alak nyokobwa koun boisioni, lakini inyendet ko kwanyoru kele imi ground ako kakirong photos chemi yo imi ikere boisiet. So kimakun ki age tugul nemie, kityeme as much as we can kenyoru chi much kingen chi nemuch kotekse eng yo, anan komuch ketinye chorwa nenyo, anan komuch eng tai olo ketinye boisionik ketyeme keinvolven. Ako once ketach chito kole ikere ne chitab Kalenjin, iegu part of the family. Eng family nenyo nebo ikere ne chitab Kalenjin ko kaitot namba 43. So eng taechu tugul komuch komi agenge eng achek nemeche koteksa anan kolya, so kerifanin inyendet. So kongoi ako keyan inyosho nenyo in a very short notice, ako kaisho nekakoboibochi biik chechang eng kemboutab rani. Kimakun ki age tugul nemie. Irene, karibu balozi. Kongoi ose akerin Edna Simmons nekoton yo kobun olimbo Kansas. Ko Edna kole kanyon akachelewan ko chito nekitinye taot nekitinye betutab rani kosalishe eng olimbo Eldoret. Kotingen chi nemeche kosal kot, nemeche kosal kole salib kosal karibu korobeshek 20 akwo barak olin. So ko kongoi amu ine ko kakomwa. Ko kito nekaneteke ko nokilen never give up. Kongoi amu makonugei kokas inendet ko kiwo kakonyor sandet, kotinye lagok, kotun kobit achonyo kolusen boiyonyi, lakini kitestai mame mugulel akokilgei kwai boisionichu ak kwai boisionik chekororon. Kimakun chemyach inye Irene yeiwendi tesetai, atinye kamang'unet ale wendi kot komong ng'oliondono kemwa kobun kuting'ung ile ikose eng betusiek chemi tai inyoru no kimwoe kele hairdwyer asikoek inye neialdoi rangik ak inyoru biik cheisire chebendi sikwai boisiet nito niyoe nguno. Ko ngemakun chemyach yeiwendi eng yu kimeche kotekemwochi biik kou ye kamwoiwech Irene kole mo given up, kazi ne kazi, cheng boisio age tugul ak ituyegei ak iyai kosulda. Nengeker komi pichainik chekiboru cheu cho cheiboru kele iyoe kasit nekararan akomuche korefanan biik kole chito nekararan koni eng boisiet neiyoe. So kimache kemakun chemyach Irene yeiwendi tesetai eng boisionikuk chutok chu, yeiwendi reiseni lagok kotoretin Jehova kot koek biik chekimondoe akemandaen akinye eng ole imite. Ko kimeche keweke Irene sikekonin imwoiwech ng'alekuk chebo let asikobit ketar tetutiet nebo betutab rani. Ko Irene, ngekonin boroindo imwa ng'alekuk chebo let ako tekeketchini kele namba nebo Irene kotimeche kesolun kot ko 0712 anan 0712 052 655 0712 052 655. ko noto ko Irene Chepchirchir. Pirchi ngotimeche kesolun kot, ngotimeche korefanun, imuche kocheng'un fundiyo nekararan, ngimeche chito neoe plumbing nekararan, ko kikoelewan, kikotebe industry neb tekset kenyisiek 10, ko atinye amune ale tindoi biik anan komuche korefanin kocheng'un biik chekororon cheaun boisiet neititaat. Ko nyanya koit kesal kosolun kot kot ko nginyeker ko ibaibai matin koilo. Ko Irene, ngekonin imwa ng'alekuk chebo let siketar tetutiet nebo betutab rani. Irene. Kit nameche amwa nebo let ko ameche alecho kongoi Osea Kiprono, asante Ambassador Peter Rono, kongoi Cleopas Kiken, asante clients wangu wote na washukuru wote, penda tunafanya wote kazi pamoja. Alejini kongoi amu nda maisha tamami ile ulami sai. Ko kit namwae kitalen kongoi biik choki ongeai kasi kipagenge. Kongoi nye Irene, ko abwati ale ko yotok ko kakebwa nanga nekit kakeitu let nebo tetutietab rani. Ko kimeche kityo kemwa kele oye onginyigis Cherop, ngot komi boisio neitinye ityem icheng lagok chebo gaa, chito nebo gaa sikobit kwaun kasit nekararan. Kimeche koek honest akichek chotok kebendi ketesetai. Ko Osea akoi yotok ameche ale ngemakwong nemie akoi tun ketuiye eng wikit no nyone ko kakibe emetab France yeking'etyeu
ketokchinigei emetab France asikobit kotakecheng'ate biikchok ko osea ngawegu. Kongoi balozi Peter Rono. Ameche kora awekchi kongoi kijanayat kabisa naiwei boisiet notok Manuela Kemboi. Inendet akwaiwei boisiet eng olimbo background, inendet nebo boisionik chechang chebo voice over. Ako ngimeche kekofanun ngitinye igorto ngimi emetab Australia ngimeche kekofanun event eng olimbo gaa ngomemuchi iit icheng Manuela sikotoretin kokonektanun eng olimbo ground. Ameche kora tabwoti biikchok akitinye kora boisiet eng betutab Jumapili kotam kerutochini kanisosiek kora ko ki timit kora kemi ak the team kora nebo Igere ne chitab Kalenjin eng weekend ni abwotwo ale kibendi kebeberta nebo county nebo Uasin Gishu kanisetab St Luke's Cheptiret ak king'ete Kapchumba olimbo korap Soimo kibendi olimbo St Luke's Cheptiret ogere flyer ino ketinye toek kabisa kondoiwech Tumaini Fellowship Church olimbo kebeberta nebo Melbourne Australia. Kitinye boiyot Joel arap Kimeto biikab Cheptiret, mi boiyot Joel Kimeto, kitinye biik kabisa chotok the coast chebo kaniset Valentine Riley kobun olimbo Melbourne Australia, Amos Kiprop all the way from olimbo Western Australia, kitinye boiyot Chris Kuchure kobun Ohio, kitinye Kaptireito ak biik tugul chebo kebeberatak ak Faith Sirma kobun kebeberta nebo North Carolina ak timit tugul nebo kebeberta nebo Tumaini Fellowship Church kondoiwech Tumaini Fellowship Church, Kalenjin Global Church kemi tugul kebeberta nebo olimbo Cheptiret eng county nebo Uasin Gishu. Kongoi biik tugul akere biik chekaingiani kotiketorotin kotikeshean show kotikelaikan show ango Noah all the way olebo Adelaide ak timit tugul nebo Adelaide South Australia kaketar tetutiet nebo betutab rani akoi ketuiye kemi olimbo Imwaine Chitab Kalenjin ilele Chitab Kalenjin emwaura uyemile labati yemen matonone Sumbigab Kalenjin matongeru ungete mwambigab Kalenjin akengalal asiki muige nyoru ndugul tobeletabke sikibelke ak bororiot kemi emet simakinyor chitab Kalenjin kobole ngwony kikobetyi